Okay, yadase, yatanase, yachecha mwa kwaba sronko kwanso. Baby bia obiano, welcome on board. Yedin sempa enam na ye bonu don komi na yachichre no na ye jemu na ye tuse amwa hu sedian sempa no esi officially. Bibia ede dana kwem kama sisia de krabia mapoma metema sante kotoko. The Royal City Club ukuma pima pembeba and some p nature go with regards to after say ye ko nsu atre na nneema odo ekokoto dwano ne ade no eyo animsem yenko ye chibiem but ye ko anim ne abo ye tuhire na nsem odo a efiri mu ba nyina no ye ya ma ba hyere so ema me say si ano yen centrani and did na naba kwame gracious ye gracious worker wodi krobia mapoma metema santi kotoko team na chi baby bia team no be gina bia no ogina bi baby IMC ebe gina bia no wono so etu ni nine sanso na team no yenya o match playing body no omu hia yen yie pa at this time and sansema sisie na ye pesa sum dwebeba botoye beba form akoma beba form no yen footballers no so yenya o ma de jemu saa kwa ye be ma update bia fa wo mo ho enti ye kwa ma no so straight away na somehow do a check going area on this very episode ye be mo hu every stray bar for awuchi afi basi and of course a branch and a ding Eddie Emmanuel Cote na yedi atwaso Eddie Amao Albert Amwa womwa aprepra ewa Sante Kotoko team ni mu nyina no mo to say na entire playing body nso mo eye no say na niema esiko with regards to eneya ye wa twen yem etwen so borbori nyankropon twedi ampon ebema niema ba from na afia atwaso ne hu se de nso anso pa no betumi akɔhye nso ema me say Ghana football association womani woduku no omo de abo kama aba be piemu ewo Kumasi Asante Kotoko aso ya emu nsem nyina no behind the scenes stories no yade ni nyina Asia on this very episode me did Derek Saint Kizito ye kwa homa no so straight away na yade nkomo na naba Kwame gracious na ba bibia bokọ ye chechia o boss yankopon adom ho ye pa me so so ye yankopon adom bibia kama na ugina yie na na wo yankopon madam so ho ye obia ho ye de obia ho ye nice one. I GH Live Studios na yebo ejuma na of course yenim de asie asemi si na wo gyina ho bi stadium ho na wo ho bi nsem ne de wo de ni nyina asom ye kama now yen sha asie sei minim so kita story dewa wo de ni nyina ba be som ye on this very episode nti yenya adwuma ne sei Kotoko players ye ma wa adwuma bi wo ma prepare omutifie ana say bi ansana na sa atwere nche mo yo ne ba be tue nua na pole no nana gina ye kakrama me na yeah okay yes nana ba kwa gracious age na ye dia maye nana ba tmenka we ton kapa nice one fine good enti dia na me kan nyina ne se ya mo adwuma bi GH life amo adwuma se dia chire maye Kotoko players no na wa league no e wa twen yem enam atwere nche ma atwe enti ayuna ye die enti no say na players no wasa ko mu tia ko hwe mo ene ma niema omo nye training kra ana say Adidas say na niema siko maye hu kamfonyini nyina maye na wagina ye kakra na dede no afri maye hu players no say na niema esiko abra ye wo esumu a yesu say no mo so ekita omo okay but I say any akwanya odi amaye na umma madwuma no se de maye na maye ne kama nso and minim say ya hwefo ne yetiefo omo ani beje adwuma ya ye no krobie Kumasi Asante Kotoko team no enso ekọ nsu atre ani nsu ateman enso ekobo ebra nsu ateman football club e shomo eka ba ko a omo entimi antisa eka no enumu ana ye nyina ye nua na Napoli enso edi free mu a eye arehosem pa na game no ekosto no ye nyina ye kaya ntokwa kakra esi wo game ni mu eno ema fan bi babonten edi water bottle nsugum ebe ball Mohamed Kamara enti ebana sa no na abrante no Philippines ewo na battery na nyensa na odi nsuo no ebe ball ye no but me no kasa sese ide Mohamed Kamara fit fit pa me ne ko hia ewo
pole individual night no ase and a brown frame na mesmo e bele call e de call hono se be ya mehu update a e wo abrante no enso aside be frey no no me se abrante no ahoɔden no asan so a return ababaka bibia e kama na league no ye be stop league no na players ni bi especially Kotoko players ni bi no ebi mu apra but na ebi mu asan so ababaka omo eye training kakrakra Elvis Chei bafo na oye baka uche Emmanuel Entry no so ye injured no so ababak san so na goalkeeper ye friend no Frederick Asari na ono so no ye injured but before say ye ebe stop leg no na ono so eye back me no ka say omo nyina egusu a omo eye training kakra enso okono Wisdom Pasi Fernando before say best stop leg no na onye back but me no ka say Kotoko ewo omo camp ho a ehwa nso na omo gym center no enso ewo okoko na emrante no pijam nade nkakra enso ewo ho a omo egusu a bibia enso e kamenti emrante mbo mu na din de they are all back players are no mapra na yema omo time no omo nyina back Wisdom Basi Fernando egusu a one players no enso gym works nkakra enso Kotoko training grounds now omo as isiamino me bawo yenim say training there say enko mebo yenim this training omo go training but training mu ye maye hu o ka training na ya na ahra ati fa ka say ado ma she training ase na nti maye hu ni residence or baby omo tie no yes, so no matter, but omo in as much as a league, you know, encore so mpanyifo ye wa twen yem any ade enu anu free money no residence you na omutimi apomchi ntere kakra ukoye se na nesi sure yes players no almost sorry no pa say oba Ghana has say na when say your players ni bi wo they prefer senka omutimi ayo more personal training ni bi omo benya some coaches bia ombeboa me no can say Kotoko coaches now omo ewo team ni mu no omo nyai players na jeje mu okay oko omo camp baby omo wona edura no pa omo kokoko komrika na ade kakra enso ewo honom na omo akogye kakra enso ewo ho but say adakogya ache de players no enko ho enkoye training but from betting to omo mpom ni ade ne de omo eye ne kakra enso ewo camp baby omo te ho na baby a team no ewo na omo ye sa training no enso obese adakogya ache omo koho akotutu mrika akeke ball any ade wo ho ne de probably Kumasi Asante Kotoko team no enso emfrase a omo sa nti eno eboa ma players are no ma ho the same ewo frame no omo sanso ekeni omo ho de ne back enso ewo ho no especially na ye nyina ye complaining efa abranti e friend Kwame Poku ho but me no can say abranti no enso eguso a oye na ho because now ye complaining okomrika 1-2 obobo obi piano no atop form na ho the same no ewo form but this time ne die Kotoko coaches are omo ho especially the assistant coaches no omo ye adwuma ne kama enso e de macrobia Kumasi Asante Kotoko team na me no ka say die omo eye training kakra ego ba bi omo te na omo camp one residence obabi a otumfo say to the second nyina ye hene ya mekase wa rente edi ama players a omo etisi no omo ye training kakra that's a gym center no omo gym center around around hwa ne wo baby omo wo ne hwa na wo yes baby omo wo ne hwa omo di na de kakra gym no enso yes nti hwa ana sure say nyankopon ya adom na ensem a omo de atom krata so mpinfo de atom krata so e de akakoma die efe so omo ye ni nyina de ma omo na so omo resume training na leg no resume a na enko ha players no do omo are home but I was say omo ye training kakra because e dey a we ni nyina tu betwa ama leg no asan so atwa so and of course the players na pole kra no na pole mpo no Abraham Kukumu akoda na dachi bia league no hyase omo gi yensem nyina atumi ye hyase na pole ni beje se obaye nstroma hyefo amaye na ya to aso adi kunim na ya jeje trophies na ya kwa Africans nti eno ese yes ama na pole dachi ankoma bia nti nim kwa se
many age say in players no yes Adidas ebia omadidi no moda hot na TikTok sembia na discipline no still a to ja kama na ukoye no say na say na reho no e last time I no mo enya encounter no na usi esi sum kakra si ho ye ka sum a ese na areho no adi wo so pa of course e nyina yera ho asat now ba wo hwe wo mu asisi ano omu shikini ema off kakra omu ye okay kakra. Sunday many players no Asia many be moving come especially many Abrantia your friend no Baba Yaya eating come kakra before seeing na year free visual night no and so I say you didn't come kakra for camp near Koso and so on so that yes be a more update and so at the Amaya share for near for more make Kotoko team no and so we don't come though I rehona ba but still more confidence leg in your marriage and then they should be doing from the start. Yes, from the start of the league or of this season, and one they should be doing say I was so much now more Africa. And he said Nana Pole a free moon no NC and no quine say Krobio Kumasias and Tikoko Timono and Timangelino and Komupi only and Puma manager say or say league in the resume. Omo person omo je league no na omo di this season league ne title no omo di na Napoli di ni to so. Oh wow, that would be nice. In case omo di niema tuma, I know dey hia e pa o. Omo nye niema tuma, yen sa anko risk life as matter of fact. It is so we free mu say we team no aboa ma team ne crampo asan so age league. And na eyade a ono so e qualify for because na Napoli in the no na idea no all qualify for say this season the year league na Kotoko beda stro wa is grader and aba be team no dey free one nti ne ehye na Napoli team no the same thing and almost players na ehye mu team nti no na Emmanuel Cote pla na surgery but Sunday ni hu no video night na nyinaa ebe support because of akoma pa na nipa no wo nti omo nyinaa determine say omo beje league ne dama abrantie no ti say enne anaso wo kyerɛ sɛ ne ye na napenka ɛka no sɛ enne na sɛ GF4 enhyehyɛ omo ato mo anim no so omo ye ne nyinaa wie na so omo sɛ omo bɔ league na so omo ehu sɛ bibia yɛ kama no mkɔ bɔ league na Kotoko team ne sɛ omo bɛyɛ ne sɛ omo yɛ bia na omo gye league no addition na Napoli anymore because no mo nyinaa plan so omo gye na nka omo de ahye yewura anymore but now no omo say na Napoli afiri mu dia there is no way omo ma awre ko na sanso akwan double na Napoli a ono eye big fan and as a biggest fan edema club Kumasi and Kotoko afiri na ne Kotoko team no so ehwehwe this year na say omo beje league akwa Africa no so omo nsa nka dia e balance na players also disappointed. Probably Kumasi and Kotoko fans no. More disappointing than Napoli. So no all call for say probably Kumasi and Kotoko was say Omoje league no more Africa no. And the players need the though more are home, but they are ready. So say young point I do not say league no so every resume trainer omo eye wo camp no omo peja na de no tutu ni kakra ho no omo dey prepare omo self Yankopon eya na se league no resume a omo de abo league no e de anche e de ahye na Napoli anywanya enti eya na obi supervise omo personal gym work omo ye no ana say we de personal way se me di kan ye no coaches no omo nya players ni mu coaches ni nya players ni mu after say ye esi nyina echi no coaches no ho a almost for every players no FM 2 bibli oha eha because Sunday na assembly see you know we were Kotoko dressing room no na ya rehosem no obia boto players wo hu bema pa wo su do na nye confirm say Abranti na film but na arehosem like omusu no musu pa are they working on psychology no me ade on yes coaches need to move them cause coaches no do mu nyina ewu mu de but wo na oba ko gina agropama no so akwakobo so so mo boa e ma sa ne ma wi nyina ye de efu mu nkakra
na ɛno no ɛsan so ewura wɔn mu na ɛnyɛ anibradeɛ mfama wɔn deɛ wɔn nso wɔn nkɔko ntɔkwa players nso wɔn nkɔko ntɔkwa wɔn nkɔ nsuo atrɛ nkɔko ntɔkwa bi a but wɔn ntɔkwa bɛko no park no so these are the things that coaches no ɛde ɛkeka kyerɛ wɔn ntɔkwa no deɛ yɛn nkɔko na abɔnten yɛn nkɔtwe sika de sɛ deɛ obi kɔtwe sika no but yɛn yɛbɛko yɛdeɛ nan na ɛbɛko so yɛde nan akɔ no yɛde nan ɛɛko ɛwɔ bɔɔl na yɛɛbɔ no ho yɛde win yɛ matches ɛde agye league no nti ɛfa saa fam psychology ɛfa training kakra wɔn yɛ n'ade na coaches no nso gu so a wɔn ɛsupporte players no ɛde wɔn fam kakra sɛ ɛbɛyɛ a biribiara nso ɛbɛyɛ kama nti players no deɛ me no ka sɛ biribiara yɛ kama wɔn anam apirapira no bebree aresume they are back wɔn back to train yes wɔn ɛyɛ wɔn gym work kakra nso wɔn bɛfa sɛ Emmanuel Kote wɔn na ayɛ surgery nti wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛha no pii cause ɛba no saa na ɛbɛha player no pagya ade ɔde nan ne sisi hɔ ne ade ne nti no ɔno ana ɔnha ana ɔbɛtam a ɔno nso no ɛhaw no ɛwɔ fam kakra nti ɔno no wɔn wɔ more time a wɔn de rest edu time so bɛyɛ rehab a na wɔn ayɛ rehab no nso ɛwɔ hɔ no maame no kasa nti Kotoko players no deɛ biribiara de obiara nso wɔ camp obiara nkɔ baabiara foreign players no deɛ yes foreign players no wɔn nyinaa ɛyɛ available a obiara ɛwɔ hɔ no ma wɔn ɛretwɛn sɛ nyankopɔn yɛ adum na sɛ biribiara toto n'akwan mu a league no nso ɛtoa so a wɔn nso bɛgyina mu na wɔn asi akan de ama korɔ bi Kumasi Asante Kotoko. Thank you so much for that great report. Wame who said Kotoko players and you are home, there's still no Musu kakra no ma left in adie, o personal training no more ye. Na sedan ka otum for na nyankopɔn na ebi nso nka yewura na ase to say waboa ama gym e wo fie na anka so omutim no. Nti udi kakra no akɔbɛn calories na aboa na dachi ankoma bi no. So mo gye ani ama patumu a na yɛba na nya fee na sebe the players no to boy. It's great work and why no now Ghana Football Association for ma boni wo duku e de abakuma se udi akire unim de koye video footage awodo bebree ho but my behind the scene story say na ne sitie omo be pm ene nkomodie ni nyina na wo ho bi okay eba ene meeting call so Kotoko secretariat na men kan say Krobia Kumasi Asante Kotoko fans no bebree ni age omani age pa when them say omo nya videos ni kakra hwe no omani age but yedi mu nkyiremu pa na eba sisi ya okay ti wa wo hwe me wo tie me sisi ya eso so be hwe video na manasi na anopa no ana GFA ene kaka for mu yi ebi mu amamba me fa se nipa odi omanim e de omba eye GFA ESCO member Safuduku ono na Safuduku ono na edi enimu a odi omo eba Odru Safu yes Odru Safu Odru Safu ono na de me fa se odi enimu because oba ye no ono na kasae okay e de ma GFA ono na penkra enso gira no so pa na omo baaye no omo be pa achew ahwase no omo de apache ne baaye ase omo anyo omo niema yi omo se Kotokofo se Kotoko mpanyinfo ase asem ne baaye no mo antimi adutu omo nan ama omo anim omo egu omo suma obi emani go straight to the family eno ebua ma na penkra nyam ekasae ese omo anye ne yie ne o kire no eno wona na penkra kasa wa kire se oye ohene wa kire se tumi kuta no yes ana wa kire se Krobia Kumasi Asante Kotoko team no enye team kitua bia tumi wo eye team a yes ana se Kotoko team no eni Ghana ha se ya the Premier League no enko ba bia without Kotoko and Heartoful because and na penkra kasa no na o combine Kotoko and Heartoful yes na minka se enso bo ha na ebo pa and GFM paying from buy no enso bo mo pa because na penkra kasae
mo so mu krobia kumase asante Kotoko team na e free ne ko best at ebu Kotoko team. Yes, apart from video na public in ekrano na utimi say na show class or pa. So behind the scene come on here you video there say but my behind the scene no na class you show here na omuwie here na say na omuwie cordial relationship on any body language yeah. Na and omuwie ye no before say omo ba no omo be dru ho no be to say na penka ho no obi abu ni mu obi abu ni mu like na obe cha na penka bra odina ho no I was so behind the scene no yeah I was so boom and o hwe me momanya videos ni bi ahwe o hwe the wa na GF mpanyimfo mo paaye no kasa na I see. Wow. Yes, Nana Bakwame gracious. And now o get gracious to nsem ni nyina no. E de amaye e wo ekwan pa kwan so no. Na o kire mu ame ehu ekwan a said the niema esi koye nyina transpire. Yes, akwa homa ne subiem. Na ye ne enua no abon komo na wa kire said the nsem no esi etodwa. Nana ba sa mo akwa ba ete koye e mfidie ne de adwuma no fa chame. Sure. Na omo bedru ye no. Na omo anhu na penkra because before say omo eba bedru no. Na later every Kotoko any how to folk omo join it the enkra taako. Tebron be hu na penkra because I think say minim ebi mo ha bi omo nim na penkra yi. Nti ebra na penkra kasa no. Na ehu bobia tomo so. Nti ene ye wie meeting no salute. More salute wakasa ana one thing say na ene no omudi trimupo foforo bi na eba trimupo no menim obia no wo hwe video ni bi but emra na penka kasa wieye no na omo pa acho na komo pa che ne nyina no komo pa acho say anka na penka komo monti omonti ase na ka leg no en start but omo the one na penka di jane bana na bi no mu tin komo ho bi enti leg ne wie no mete so bi kasa na na asem de ba pa de wa ma ye ntimi anka sa asem no awo mon komodi mu no na komo hwehwe sen kom be pa achew na maka cha na say obi bu kan wo ho say enema na komodi aba no eno ye Franchi Fred Achi ESCO member wo Ashanti region ase yes na obaiti no be kasa say anka ensemo na Kotoko ene omudi mans na omudi aba abonten no anka omuma yenye ne nkakra so na nkopeso obeka bibi say anka oma league ne nsha ase but as time goes on no na companyfo ehwe eye hu adwuma but na apenka esa so si so biem say dabi Jesus sa nyema we nyina ya adwuma and ye hiana nimnim ya ti se mo ye 2-3 days sisi asem ya wi a leg no ye bebo nti omo wi meeting no before say omo ne supporters ni be yo mo de no omo wi meeting no na ba kwa nana ade a na e she tim se baba ye no wa ma ye ntimi anka o which means omo be hu nana penkra no omo be hu se Kotoko team no enya ade ketwa yes how to folk enya ade ketwa so ozo ye GFA na so organize say obebo Ghana Premier League Kotoko ne has some mo enti se wo ba ko body ya enti enne no na penkra ka se mo respect ashanse na mo respect Kotoko ne has dia sisi ade ko be respect ya ti asem na aye no emo mo boom pa enti se obi a wahwe GFA any Kotoko your friend say circles chairman for no omo meeting as a supporters meeting na obi hu say enko pii wo ho a omo de ba ho no but some komo na nka wo say
anka ye Kotoko management no ana nkomo no mu di saa nkomo no efa your friend is saying tax on tete wo mo efa security ho nsensem ne ade no bebre wo ho ne nkese se anka omo ne management ne di nkomo but omo be hu na na penkra ne nanim asem hu ebo omo nti no omo ntimi anko no internet behind the scenes no boss make say na serious kakra bet that's how see areho because even na na penkra no tie emom ya we say ye wo Kotoko player bi a omo charge na bra incidents mbusi ye no na wonim bi eya abranti ya friend no Samba Unhold but mu di ni abem and no mo pa ho achew and even pono ye almost also we meeting the crap no na apache gusu e koso Nana show class yes enti na ma Kotoko fans enya because I just you know na ma fu pi dwen se na na penkra na mo so Nana onye slow sa o Nana onye slow unim na beka so onye slow and then we say you could training grounds you drew on in the Kasai you know and then the boss me who na penkra me salute no Nana onye slow sa o yeah one here I'm sorry for this word obeka say Nana e kind of be a mpeno ha oh say anya sem kuma Nana onye slow and bia Nana eswadigu GF for so no obo wisdom oye wo mo kasa obo wisdom ni bi obo wisdom yes enti mo nsem nyina ka omutiri yeah every omu jealous Nana mo nsem mo dia ba nyina ya jatu because e dey na obeka asem no emudu and na chese Kotoko team ni mudu how to folk team ni mudu and Nana can be say senko ni say no mo dey ba anko afraid to go man be kan but me say to go afede otinkran but na ni ante dey na penkran no because adwuma no na penkran ni na fantastic that's great come on behind the scene yeah that's pa nanaba behind the scene come on at the pa nti omu wie no mo chechi a omo kakra na ade a omu wie no mo chechi a shas no ba e introduction ani ade a edwumre bi kra bo na kompese omo yusu seria de bi di wurem na nka na penkra no wure fini woka but not also repeating itself because edwumre bi na penkra repeating itself say DCOP no o nya no wo Kotoko asem bi em that girl no omo ye ni lady ba me girl yes DCOP no the friend who say oh DCOP no and when the title na man title na the amano or see o nya no wo or can more than 3-4 times our meeting I say if they do we say a friend say ESCO member the man GFA do di ni and the mobile Odro Safo na wasoi na obe creative scene bi na na David asa na Canada no enfa for no asa so repeating itself bi anu nyina ka ho na bi de omugi no masa salute pa great nana be that yeah that's it for that obia person na penkra kwa ju twetwamfo yin kakra na ode kota na fi nana ba jansomaye na behind the scene na de na yem fancy ho ye ba na ya sa be okay nana ba Kwame gracious and of course why gracious to 70 nyina e de amaye no wa maye hu Kotoko players ne say in as much as say our big brother our friend our obibia every me nana ba your friends and nana pole every mono in fact ya hum tesema ye nyina ye di arewo but players na sedan kanya nkopon say gym e wo fie ho a enti omunidi enakwa omudidi a na omasa apagya na de se ne be ya calories no ebeba from sanso and on my behind the scenes stories are on tie ne de onhu ye enye video na da bontin no behind the scenes story I see here transfer between GFA and I think so Asante Kotoko Bobokon. This is great.
work and I union century I subscribe Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?